Sithokoze emakhosini, sithokoze kubondlondlo. iNkosazanaYamanzi eZanemvula. Undaba izitho sithole isikandaba. Kaphunga noMageba. Sithokoze emakhosini aphezulu, sithokoze kubondlondlo bamanzi, sithokoza nekuyithunya zonke. Namhlanje nje ngizwa umoya wami ubuhlungu. Yazi I came across with one of my inspiration person or mentor engimbona la kwa-YouTube, one of the guys engimlandelayo kakhulu. Bengimlalela, ngimlandela, ngenza yonke into. He's really my inspirational person. However, yesterday ngithande ukukhubeka uma esakhuluma ukuthi there's a war between ama-self-initiates kanye nabantu abathethe ubunyanga ngokuthwasa kanye namagedla. Umeceda wasabisa kuma-self-initiate ukuthi they must watch out because laba bahambile bayothola ama-mentor nalaba bahambile bayothola ukuthi bayohlala endlini yomuntu bafundiswe sebathanda ukuba yi-threat ebantwaneni bama-self-initiates. Uyibeke lo mfo lento ezifi kunombango or impi between abantu abathwasile namagedla nabantu ababizwa ukuthi ama-self-initiates nabantu ababizwa abathola ama-mentor ukuthi abalungisele izinto. Nina besilo lento ayingiphathanga kahle. I couldn't sleep the whole day. Ngicabanga nje even yesterday night mangiceda ukumamela le video. Kuza kanjani ukuthi uNkulunkulu asiphe ubizo, especially la seka enza i-awakening to izukulwana on the 4th dimension generation where kuzobukeka ngathi wonke umuntu uyathwasa uba nabadala. La abadala sebancenga khona ukuthi babhadalelwe izikwelede zabo lezi bahambe emhlabeni balwa izimpi bangazenzanga, lezi bahambe emhlabeni badoctrinatwe abelungu ngenkolo bangazange bakhona ukuzenza because of witchcraft act. Manje kuza kanjani la sokufika ukuthi sonke siba ku-awakening bese masiceda-ke kube nabantu abashumayela umsangano ukuthi there's a difference between ama-self-initiates nabantu abathwasile nabantu abahambile baba nama-mentor namagedla. Ngoba mina ngoku-understanda kwami ama-gift wethu awafani sonke. Kuzoba nomuntu onamandawe, kunamandawe wethunywa, kuphinde kube namandawe afuna ukubarulwa. And futhi kubuhlungu ukukhuluma ngento ongayazi, ngoba mina ngokwami abantu aba-self-initiate-hayo most abantu ebesekudala bakhula ngokwezinye igaba
bese sokufika isikhathi la ukuthi manje if abantwana bakaNzunza neNkanyamba la seyizenzela khona kungasafuneki ukuthi baye emzini yabantu. And futhi okunye okwami uku-understand kwama-self initiate, ama-self initiate kubuye kube amagedla, ngoba igedla abadala bayazenzela kulo, aliyi kuyothwasa. And ama-self initiates futhi kubuye kube futhi nakhona nje abantwana bamakhosi akababi ama-self initiates, umuntu onamakhosi, ngoba kunamakhosi asentabeni, kube namakhosi asemanzini, kube namandawo angabharolwa lawa awethunywa. Labo bantu labo awukhona ukubabiza ukuthi ama-self initiates, ngoba labo bantu labo esikhathini esiningi bahlala endlini zabo, abayi egodlweni, kodwa kuba nama-mentor abakhulisayo, babalekelele ukuthi babalungisele amakhosi wabo, ithunywa zentaba, ithunywa zezulu, umndawo wasemanzini, umndiki wasemanzini, namakhosi wasemanzini. Nakhona kuba nomuntu oyimento ukuthi abalekelele. So mina lento ye-self initiate nje iyangiqaka, ngoba isigcwele ngalendlela yokuthi manje angisa-understand ukuthi kwenzakalani. Mina ngoku-understanda kwami, nale way ithunywa zingitshele ngakhona, abantwana mabezisigodlweni, abantwana beyithunya uba imento, ubalekelele ukuphakamisa ithunywa zabo, ubalekelele futhi emanzini mabayolungisa isimo sabo samakhosi emanzini. Manje angazi ukuthi ubhuti lo bekakhuluma izolo athi there's a war between abantwana abama-mentor nabantwana abama-self initiates. Angi-understand ukuthi uzama ukuthi akhe ini emphakathini esizweni esinsundu. Yazi abelungu basibulala ingcondo sizwe simnyama. Uxolo, basibulala ingcondo kakhulu, ngoba i-self initiate angeke uthi uzibize ukuthi uyi-self initiate mawuceda kube khona umuntu okumele akuphothulele. Wena mawuyi-self initiate uphothulelwa ubani? Ngoba uziphothuleli. Uphothulelwa ubani? Ngoba kumele kube khona imento, a-teacher ezokufundisa izinto ukuthi mayophothula amakhosi wakho, amandawo wakho, abomndiki bakho, ithunywa zakho, abaluzi bakho, ubaphothula kanjani, uyenzani. Makaceda loyo muntu akuphothule yena. So wena mawuzibiza ukuthi uyi-self initiate, angi-understand ukuthi uphothulelwa ubani, kwenzakalani makufika kuleso sigaba leso. And uba i-self initiate kanjani mawuceda uhambe uyocela umuntu ukuthi akulungisele izinto zakho, akulekelele ngokomoya, akuphakamisele ithunya, akuhlambulula, yenze yonke lento. Ngoba mina ngokwazi kwami i-self initiate umuntu
oziyela yena emanzini ayedwa aziphathele izinto azenzele yonke into from A up to Z ithonga kuyilo elimguidayo kungena nomuntu omlekelelayo. That is a self-initiate, of which is very rare, very very rare, ngoba leso sigaba leso basinika umuntu oseke waphothulelwa amakhosi nabalozi kuthunywa zentaba nezezulu ezasolwandle ezasesizibeni impophoma, walungiselwa loyo muntu loyo yonke into yakhe yama kahle, bese makasachubeka ngomsebenzi isikhathi masiya sekakwazi ukuzimela, sekwazi ukwenza yonke into. That's why kuzoba ne self initiate yokuthi manje soyolanda unzunza, ngoba vele unzunza most of the time abanye baziyela babodwa kungenamuntu, kodwa esinye isikhathi bayaba-appointela umuntu if umuntu wakhona into zakhe azange zaphothulwa kahle, makasaphothulelwa mawube khona la kwasala khona mababona ingozi baye ba-appointe umuntu ozomlekelela makaya lapho ayolungisa isimo sobunzunzu. Naku naye uJesu wathi makasabuya sekacedela isigaba sokugcina sokuthi sekuyolanda, makaceda ukwenza amakhosi asentabeni, makasoyolanda unzunzu wakhe, lesikhathi bayomfaka emanzini, bam-appointela uJohn the Baptist ukuthi ayomlekelela. So mina lento ekhulunywa izolo yokuthi labantu abaziyela emanzini babodwa kungenamuntu obalekelelayo, nathi siba abantu abasilekelelayo esiba futhi sikhuliswe sifundiswe izinto, there's a war between us. Cha mina balaleli, lento ingidida umcondo. Yazi ngeke ngaye emakhehleni namhlanje ngayobabuza ukuthi abantu abathwasile nabantu okuthiwa ama-self initiate wakanzunza nabantu abaphothulwayo namagedla, impi makube iyacubuka isuke icubuka ibuyaphi, kuyeyani, ngoba sabantu la asinazi iphiwo ey'fanayo, asiphiwanga ngokufana and therefore angeke sikhule ngokufana. And-ke into engifuna ukuyichaza la namhlanje balaleli, abantu bayadideka. Umndawe ukabili, umndawe mawuyothwasa udla intwaso uparula umndawe, kusuke ithonga lakho lingenayinkinga, lihlanzekile, lesikhwama bakunika sona kusuke sesihlanzekile. Uyakhona-ke ukuvuma ukufa uliphuze uliphalaze ngoba isikhwama sakho si-clean, asikweleti, asinalutho, nobunyanga bakho buhlala kahle. Bese-ke makube labantu laba bakunika isikhwama bahamba bathakatha, bahamba bangenzi izinto ezinhle, bahamba babulala, yonke lento ayimanga kahle. Most of the time abantu bakhona mababuya bakunika isikhwama bazofuna ukuthi isikhwama sakho sisebenze ngobungcwele, ngamanzi, ukuthi ube umthandazo ukhona ukubakhulula labakhona. Abanye mhlawumbe bathetshulwa, azange bangcwabeke kahle, abanye benzwa imikhovu. Mabase bakunika lesikhwama sabo abasakuniki sona ukuthi uhambe uyoliphuza uliphalaze, because la bahleli khona basuke babophekile. Ingakho-ke bazocela ukuthi sicela ukuthi usithathe umsebenzi wethu, kodwa uthathe ngokwenkolo, ube umthandazi, ukhuleke, usihlambulule, uyenze yonke into so that nathi la silele khona sizokhona ukugezeka. Angazi noma niyangizwa na. Omunye umuntu makasuke ayenza amandawe wey'thunya, kusuke kwenziwa ukuthi mhlawumbe khabo baba wakhe, ubaba wamphika
noma ubaba zange amsupporte, washiya umama amncane, waduka wahamba. Ingane ikhula azange ikhuliswe obaba, ayisabazi nokuthi bakuphi or yaphikwa. Therefore-ke umndawo wakhona angeke bafuna ukuthi awuparule. Abantu bakhe aboyise bakhe sibeza sekuwamandawo asemanzini ukuthi at least bakhona ukuqhumana naye makathatha iy'thunywa zamanzi. Yingakho-ke manje umntwana onjalo singakhona ukuthi adle intwaso, aparule umndawe. Yingakho-ke umntwana khona sizomthatha ukuthi ayoyenza iy'thunywa zamanzi, ukuthi akhone ukuqhumana ney'dalwa zakhe zonke, azihlambulule, ayihlanganise, ukuthi akhone ukuthatha umndawo wakhe uphile kuyena, nabomndiki bakhe baphile kuyena. Kodwa ingane ekhula esikhwameni esihle, engenamaqala emuva, ithongo elingenamaqala, kungenalutho kwenzeka, elingazange libe namanzi amnyama, elingezange lathetshulwa, elingazange lenzwe imikhovu, elingazange lathakatha ngaphambilini langcolisa isikhwama. Most of the time loyo muntu loyo bamnika obunyanga obu-clear. Either loyo muntu uzoba igedla bazenzele bona kahle, noma loyo muntu loyo bazovele bathi hamba uyodla intwaso ube yinyanga, bese umndawo wakho bakuparulele yena njengonzunzu. Ngoba phela umndawo mabawuparula kuyafana nokuthi sebaparula kwa-unzunza. People don't know ukuthi umsebenzi wokuparula umndawo uyafana nokuthi sebalungisela unzunzu. Ngoba once bakuparula emanzini, noma uziyele emanzini, abanikazi bamanzi abasakuhluphi. So yakhona ukuzingenela uphume the way ufuna ngakhona emanzini. Ngoba mawuthi uyabheka iseremoni yakanzunzu cishe ifane nayo le yamandawo, the way amandawo wakhona aparulwa ngakhona. Ngoba noma ungazibiza ukuthi uyi-self initiate, kodwa mase kufika ukuthi manje uyolanda amakhosi amakhulu, uzoyenza the very same process le eyenzwa abantu abaparula umndawo. So mina ngizibuza ukuthi manje why lo bhuti lo athi there's a war between ama-self initiate nabantu abathwasile? Why lo bhuti athi there's a war between self initiate nabantu abanemento? Why lo bhuti athi there's a war between ama-self initiate kanye nabantu akuwamagedla? Why sizama manje ukufaka imimoya phezu kwesimo sethonga yethu? Abelungu basilimaza kakhulu ngale mentality yokuthi amaRoma awazwani nabapostoli, abazalwane bakhuluma amasiyoni kabi, le nkolo le izibona ingcono kunale, le inkolo ingcono kunale. Manje lento sesiyiletha nasethongweni, emsebenzini kaJehova siphe wona namathonga, ukuthi manje thina-ke abanye abantu sesibona abanye abantu banqulile, abanye ba-clean, abanye ayikho leyo nto bantwana basekhaya. Okusalayo noma ngabe awuyiphuzanga wayiphalaza, mawuphakamisa umndiki wakho, uphakamisa umnono, uphakamisa ini, noma sikwenzela ngamajuba, igazi uzoliphuza kulelo bhudlu lelo, still usazoyiphuza. Guys, asiyekeni ukuzicakekisa sizilahla, ngoba noma usikuphakamisela amakhosi ithunywa ini, okusalayo lawo majuba lawo igazi lakhona uzoliphuza. So ukuthi kuhluke ngokuthi entwasweni udla amacatha uphinde uphuze igazi lembuzi, bese mawuphakamisa amakhosi, uphothulelwa amakhosi, ithunywa, yonke lento le, abomndiki, yonke into. The different ukuthi kuba amajuba, yinkukhu esikufakela zona lapha ebhudlwini uzidle. Hey bantwana basekhaya, ngiyacela singamoshini inkolo kaNkulunkulu, singamoshi umsebenzi wedlozi. Ngicela singavumi ukuthi siba divided, ngoba ama-gift wethu awafani and amathonga awaletha ngama-reasons. And enye into futhi okumele niyazi, if your forefathers bahamba bayinyanga ezathwasa, obviously laba abalandelayo bazobuya sebayinyanga zeyithunywa, bese laba futhi abalandelayo babuya futhi babuyela le kuthwaseni,
lento iya rotate. And there's nothing wrong ukuthi mawukube wena wakhula wathwasa wayoparela umndawe therefore awunawo amakhosi. Nizwe kahle. Khona abantu ababanabaluzi babuye futhi utho ukuthi bakhulile bayothwasa amakhosi bayobamba ishoba but babe nayo yonke le mimoya. Khona abantu abahambile bayoyenza umndawe still babe nabo abaluzi ngoba phela uma umnguni uhambisana namabutho uhambisana namaluzi nabo abaluzi umnguni akahamba ayi-1. Umnguni kwakuwabantu abalwa izimpi ey'ntabeni ngakho umnguni esikhathini esiningi uhambisana nabaluzi nomuntu wakhona kungasumuntu okhulekayo kuwumuntu osebenza as isangoma kodwa abaluzi bakhe in a way bayamuthola isikhathi masihamba ngoba uphengula ngabaluzi. Lamathambo uma walahla phansi kusuke kukhuluma abaluzi beza la endlebeni zakhe bamtshela ukuthi kwenzakalani. Nabo abantwana beyithunywa baba namakhosi nabaluzi nabomndiki yonke lento le. Amanono abaluzi bayeza and nakhona bayaphothulelwa and ukuphothula ke kuyafana nokuthi unemento sokuthi mhlambe le difference ukuthi awuhlalanga endlini yomuntu bakwenzele lo msebenzi uloku kini. Guys, ngicela singamoshini umsebenzi kaJehova ningayenzi division ebantwaneni bomoya. Lento eniyikhulumayo ayikho. Khona abantwana baliphuze baliphalaza babe nonzunza babe nabaluzi babe neyithunywa. Usithathaphi isibindi sokuthi khona abayingcwele nabangasingcwele ukuthi your four fathers babehamba bayokhula babuye sibaphethe ubukhosi. And wena-ke njengoba uthi kunama self initiate manje senifika lapha njengoba ningama self initiate ayikho imento phambili abantwana ibaphothule kahle kahle. I think we must understand the term self initiate. What does it mean? Because it looks like isilahlekile. Mina ngokuya ngami self initiate ikhona kodwa ebantwini aba very rare. Ngoba umuntu wakhona uthola most yabo bacala babe amagedla. Baba amagedla balekelelwa amathonga wabo bese mabaceda ukuba amagedla sebaphakamisa ithunya nakhona bathola imento ibaphakamisele ibaphothulele bese isikhathi masiya ke if abantwana bakaNkanyamba ke kula sesisasho ukuthi ama self initiate ngoba kula iNkanyamba seyisebenza through ithonga labo ibathuma ukuthi hamba ugibela intaba ibathuma ukuthi hamba esizibeni ufuke yenze so ibathuma ukuthi hamba uyenze so na so ayi-1 kungena nomuntu omkhaphayo. Khona ngikublame manibona ngathi ama self initiate angcono mhlambe silimazwe indaba yokuthi abanye abogobela badlale ngabantwana babantu kakhulu. Abantwana babantu abanye mabaphuma emaphehlweni babuya bangalungelwanga yilutho. Kodwa akusho ukuthi manje sesithi izangoma abantu abahambe ebumnyameni abaprofeti bahambe ekukhanyeni. Cha, ayisinjalo abantwana basekhaya. Before iBhayibheli lifika nabilungu bokungena mehluko phakathi komprofeti naphakathi kwesangoma. People were doctrinated base babalekisa lobusangoma babo babusebenza ngokwesonto bayenza iy'nkonzo zeyiphiri
so that bangazobulawa babizwe ukuthi ama-witchcraft. And manje njengoba izwe linsundu selikhululekile, abanye abantu abasayiboni inidi yokuthi ubunyanga babo babuthathe ngey'nkonzo zey'phiri ngobupostori. Babona ukuthi the best thing bayenze ngokwesiko, ngoba yonke into manje ilandelwa kahle ngokwesiko, wonke umuntu unama-rights. And that doesn't mean ukuthi uma wenza izinto zakho ngokwesiko wena uhambe ebumnyameni, bese uma wenza izinto ngokwesonto uhambe ekukhanyeni. Ngicela siyistophe leyo nto, ingakabi kude please. Ngoba nebhizinisi biza ama-self-initiate but niyasifonela nicela ukuthi siniphothulele, nisicela ukuthi sibe ama-mentor wenu. Masibeni ngeciniso bantu abamnyama, and si-understand before ukhuluma izinto ongazazi, understand ukuthi le nto ihamba kanjani. I-self-initiate yisigaba esijulile, yisigaba samajaji, yisigaba sabonzunza, yigaba zabonkanyamba. La sowuqede konke umsebenzi wakho wethonga, so uthatha with this universal spirit, so wazi amanzi, so wajwayele, so waphothulelwa, so wenzelwa yonke into. Ibese-ke kukhona, ibese-ke kukhanike, ungahamba uziyele emanzini uzenzele izinto. Le nto leyo siyibiza ukuthi is a self-initiate. Kodwa manisahamba ngama-group, kube nemento enifaka emanzini, inigeza, inigibeza inkukhu ekhanda, iniphothulele, yenza yonke into. That is not a self-initiation. That is not a self-initiation. Ngicela singawumoshi umsebenzi kaJehova, singawumoshi umsebenzi wethonga. Research, funda. Yebo, abantwana bamakhosi abakhempe endlini zabantu, kodwa it depends. Macala kuphakama amandawo kubona afuna ukuparulwa, mangayo khempe endlini yomuntu ukuthi baparulwe leyo ndawo. Bese isikhathi-ke masiya amakhosi ayazimela, aphothulelwe, bese leyo muntu leyo sekaya ngey'gaba-ke kanjalo, abalozi, ithunya zentaba, ithunya zezulu, up until kufike lesigaba sokugqina esijulile. Ngoba it looks like manje wonke umuntu sekanenzunza, wonke umuntu unenkanyamba. Kula silahleka khona abantwana basekhaya. Ingakho-ke manje isizwe esinsundu bangasasithathi serious abantwana bomoya. Isizwe esinsundu bangasasithathi serious izangoma, bangasasithathi serious sihamagedla, bangasasithathi serious singamakhosi. Ngoba into enhle siyayimosha. Le nto yokudiscriminate ukuthi amapostori angcono kunamazayoni, amazayoni angcono kunabazalwane, abazalwane bangcono kunani, it must end. Okusalayo sonke we serving one God, the living God, and we are very smart in this generation ukuthi singachuba leyo nto size siyifake nasey'ntweni zesintu zethonga, ey'ntweni zomoya. Badlala belungu nabogogo bethu, it's enough, this must end. Singayisusi le nto lesilungwini sesiyiletha la emsebenzini kaJehova, sesiyiletha la emsebenzini wethonga. Ngizoma lapho namhlanje. Sizami bebuhlungu kabi mangizwa this thing, and umuntu wakhona ngiyazi ukuthi uzongilalela, uzongizwa. Cela usitophe le nto bhuti, ungalidivide izwe lamathonga, ungashumayeli into efuna ukuyenza umsangano phakathi kwezwe lamathonga, ukuthi abantwana bakhulisiwe nabantwana babe nama-mentor, balwa nabantwana bama-self-initiate, esingazi nokuthi i-self-initiate yini anymore. Ngoba nabo labantwana babe nama-mentor, bakhuliswa, baba nabogobela, abanye baba nama-mentor. Nabo banabo abantwana bonzunza, banethunya zezulu, baba nayo yonke lento enithi ninayo. And uba yi-self-initiate kanjani maniceda nihambe groups niyoncedana lapha emfuleni. Athi siyeke la. Ngicela singalahlani, kungabi ne-division phakathi kwethu bantwana basekhaya. Sukhulekise lo moya ozama ukusidivide phakathi.
sisebenze sincede izwe lethu. Umhlaba awumanga kahle la ngaphandle. Ziningi izinto ezenzakalayo okumele thina sibambane sonke. Sikhuleke emathongeni, sikhuleke nakumveli incane. Ukuthi basisize yonke lento eyenzakalayo iphele. Amen. Ngizomala namhlanje ngathi uJehova ngaba nathi. Ingilosi zozulu zokukhanya zibe nathi. Yonke lemimoya ezama ukuba khona phakathi kwabantwana bethonga siyacela ukuthi iphele. Ngoba nawo abantu beyithunywa nani sisaphahla. Kodwa sokuthi amathonga ethu asicelile ukuthi singathwasi senze ngalendlela le kwabona labantwana abathwasile bayakhuleka bayaphahla emathongeni. So before uyenza i-division ofuna ukuhlukanisa umsebenzi wethonga nowakaJehova phakathi, do i-research mntansekhaya. Ucele futhi uNkulunkulu ukuthi akuguide nengilosi zakho ukuthi kwenzakalani. And then mawusukhuluma la ukhuluma into enengcondo, into ezosakha isizwe. Amen.